Ima od papir. Ja se kunem, znači nije niko bio ovdje sem mene, znači u kući. Sem mene. Ne spominji ime Jonathan Galindo, idu pičku mater. Šta je ovo? Ovo ne želim da diram. Nesno mi koji vrag se dešava, jebu. Opet zvono. What up my dear people, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas, ljudi, pravimo nešto special zato što ja sam na YouTube-u već neko duže, ajmo reći, vrijeme, ali baš da sam krenuo sa YouTube-om, da me je napredovalo ovo tamo vamo gore dole i lijevo i desno, jeste kad sam izbacio Jonathan Galindo klip. I meni onda napalo, brate, zašto ja ne bi jednostavno reagovao na taj klip, zašto taj klip broji 113.000 pregleda. Idemo sada pogledamo Jonathan Galindo video. Da se razumijemo, video je napravljen iz čiste špredancije, glume i zajebancije. Naravno, narode, nemojte zaboraviti, zapratite mene na Trovu, _Boss Bruda, i isto tako zapratite me na Instagramu, imat ćete ovdje ako negdje napisano, Instagram Boss Bruda. Do kraja mjeseca bi trebao pokrenuti jedan sexy giveaway za vas, tako da hvala puno svima koji ste tu, a mi sad idemo da pregledamo moj video koji se zove Jonathan Galindo me želi ubiti i bojim se za život u Zagrebu. Naravno da ćeš sad bojiti se za život, zato što eto 9.000 lajkova. Ima od papir. Ja se kunem, znači nije niko bio ovdje sem mene, znači u kući. Sem mene. Ne spominji ime Jonathan Galindo, idu pičku maternu. Šta je ovo? Ovo ne želim da diram. Nesno mi koji vrag se dešava, jebu. Opet zvono. Glavna tema... Majke, bolje sam napravio video nego pola njih. Ali aj objasnit ću vam bez Jonathan Galinda kako, šta ovo, hajde nastavimo gledat. Ovih dana na... Dramatično. Na internetu jeste ko je Jonathan Galindo. Danas u ovome videu ću vam objasniti pravu istinu iza Jonathana Galinda. Ima da nemoj ga srat. ekspozam. Ovaj ekspozat nekog, ja konja. Toliko... Ko sad smeta, majko mila? Šta misliš? Ikad snimt, znači video da mene neko ne ometa, druže. Ja familijem pravo ne mogu snimiti jedan fucking video da mene neko ne ometa, znači fucking ne shvatam. Nikako. Ko je? Halo? Kao naš, ja izašao, ko je, brate, naš, eto, ja ne znam ko je. A znam, MP3, sound effect, door ring bell. Da li si realan, brate, nemam niđe. Jebote, let. Našao sam neki papirić. Papirić. Zapali. Let, evo, sam ja da napravimo da zapalit papirić. Let, evo, 3 put ga, prvi put, znači, da zapalim. Nešto je bilo preliveno papir, uopšte nisam skonto, brate, kad je to plamen ufatio cijeli papir. Let, je rekao, jebo i Galindo. Da vidimo. Da vidimo, aha, dramatično tam trdom. Aha, kako odmah pa se ovo, znači, kako odmah počela dramatična muzika. Znači, ništa, funny muzika i... Ujebu. A, jebo, maj... Šta piše ovdje? Ne vidimo, brate. Čitajte, stante. Pripazi šta pričaš. Gledam te. Znači, sitni vam doslovno piše gledam te. Gledam te. I papir je malo zapali, dok se ne vidite sa strane. Nemoj reći. Ovo neka zajebancija, ba jebote. Kome šprda, halo? No, možda te niko ne spreda. Možda je pravi Jonathan Galindo došao da ti nazuba guzove. A, Brudo, nisi o tome mislio. Svašta na kontam, znači. A vjerovatno... Pišite mi dole ispod ovog videa, da li želite da vratimo Jonathan Galindo serijal na next level? Neka ba zajebancija. Mislim, realno, ko će ba donje čuj... Se ja kao nešto uglavio, osjećam se ovo kad sam simo, jebo kost, nisam normalan. Jebute. Ljudi, ovo morate vidjeti. Ovo je Raja ulaz u moju sobu, gdje pogledajte vamo. Ne možete... Ulaz u moju sobu koji je bio... Ljudi, ovo morate vidjeti. Ovo je... Koji je bio haos, živi zato što 1000 nekih stvari je odbilo. I ovdje je bilo 1000 stvari, ovdje sam ja igrao Sony, vamo, znači na ovom od komodi. Nisam imao ni kompjutera, imao samo Sony i nabio se nogom u guzove. Ovo je Raja ulaz u moju sobu, gdje pogledajte vamo. Ne možete sad vidjeti dobro od svjetla, gdje pogledajte vamo, ne možete vidjeti dobro od svjetla, ali gdje pogledajte vamo. Ima od papir. Ja se kunem, znači nije niko bio ovdje sem mene, znači u kući. Nemoj srat. Bozbijeno. Šta piše, sam da pokušam ako preko mobitela čitat, ne želim da diram, šta je ovo, krv na ovome? Ne želim da diram i onda opet dirnem, koji mi kurac, gdje se odluči? Joj, Boss Bruda 2020. We miss you. Šta god daje, gadno je.
Šta god da je, gadno je. Ne spominji ime Jonathan Galindo, idu pičku maternu pizdu, svoje matere se goni. Ljudi, ovo uopće nije zajebancija familije, znači ovo stvarno... Kogod daje nek prestane. Jebo kost. Pazme. Šta je ovo? Ja sam tu nešto ispamećen, ovo ono, šta je ovo, govno Okay, pasije. ovo je neko dugme, ne znamo čega, bijelo dugme, ne znamo čega. Bijelo dugme, znači grupa najjača, znači najjača. Stan znači... A uvijek sam volio ubacivati između, znači kad pogotovo snimam ovako kao horor, ozbiljne vide, ubacim neku glupost između, čisto da se narod nasmije. Imamo jedan papir, znači ovo je pripazi šta pričaš, gledam te, njega ćemo odstaviti. Imamo ovaj drugi papir koji je gadan, ma nije krv, možda i jesu, pičku, ima i nazad. Jeste, krv je. Sad ih, pizdu maternu. Na kojem, znači, piše ne spominji ime Jonathan Galindo. Brate, znači, da li je realno jebote, znači, ja sad pokušao da napravim video Jonathan Galindo, da ga ispouzam. Ja počnem dobivat neke poruke, da li si realan, ba? Jebote, ti to ušte se ja uvali. A dobro, možda je neka zajebancija, Idre, mislim da je zajebancija. Ništa, ovdje se vrati snimanje ovog videa. Strašan, pas pogleda. Pas napačenog pogleda. Tako da ono... Jebo moj. Uglavnom radimo što se tiče Jonathana Galindo. I opet kao, sve je normala, brat. Sve je normala, nisam se usro ni malo. Brate, šta je s ovim suncem odjednom, bratu? Ubi. Zamrači se, ba. Zamrači se. Tako, ba odjednom ba sunce tu nešto kao... Ba pokvari mi face cam, kom. Linda, htio sam vam reći. Aha, nešto ispalo? Slavno ti idete sa mnom. Idete sa mnom. Kako odjednom počne opet dramatična muzika? Šta je ovo bilo pizdu maternu? Šta misliš šta je boju? Okej, Raja, znači, ja neko... Kontam šta se dešava, sad sam bio ušao na ovam... Otkud ovo sunce ba odjednom prodire oku? I za 10 minuta će biti opet sve smaki. Here we go again. Nastavljam. Vrata. Normalno, ba sve bilo, što je sad ovo jebote? Da li si realan? Jebo me Tito kad ispomenu i Jonathana Galinda, jebo svoj mater. Jebo svoj mater, kaj je sad, gej Lindo? Sad. Samo dajte sekund, kontam, šta, neko mora znači biti da vi malo spavaćoj. Ali nije, brate, nije. Znači ova tišina me jebo. Ova tišina me u... Zamračena je, nema ni... Nije mogo... Šta nije mogo? Jes govna, ha? Ne znam šta se dešava, majke. Ništa da uzmem da podignem ove stolce, jebote, neću. Ne znam, znači ključ od kuće doli je pao i sve. Joj, glume. Tu je ključ od kuće, jebote, što... A tu su znači i seksi čarape. Nesno mi koji vrag se dešava, jebu... Opet zvono. Magično zvono. Aha. Jebote, Tito te jebalo i opet zvono. Aha. Ma ništa, ovdje vidite, aj nisam pička jebote, ovdje vidite, ima da mu jebe mater ako bude taj Galindo. Ima da ovaj put saftam kogod daje, halo? Yes. Dramatična muzika, znači ubi uši. Ubi. A pa z mene kako snimam tam. tam. Ne znam koliko se vidi ovdje unutra, ima neki papirić, znači poštar nikad ne ubaciva ovdje. Sam donio sam znači ključ da... Doduše to je istina, poštar nikad ne ubaciva ovaj sanduk, ne znam koji kurac taj onda sanduk tu stoji. Brate, znači poštar imaš sanduk, nemoj mene zivkat, brate evo ti braću, ubaci ga u jebeni sanduk i to je to. Pokušavam, ne znam ni koji je zaključavanje. Aha. Ovaj, nije naravno da nije buk. A pa kako se tresem, sine morao sam znači odglumit ovako da se tresem s ključama. Stani, oj, koji je... Mi misle da je to lagano bilo. Da nije nijedan kako da izvadim, moram da vidim šta piše. Praval čakicom. Aha. Jeste, ipak je ovaj. Okej, i ovdje, šta je ovo? Okej, kakva je ovo ogrlica? Što? Al fun fact, za ovu ogrlicu i dalje ne znam otkud ona tu. Bez zebanci, ne znam uopšte čija ogrlica, ni otkud je. To i dan danas ne znam, tako da. Ovaj papirić sam ja ubacio, očekivajući da samo naš bude papirić unutra jer sam dozgo ubacio. Ja otvorio, brate, vidim ogrlicu. Ja se sjebu. Tu me jes malo našao u ftlo. Koji kurac? Ovako, mušce sve neki pauč, šta je ovo? Fuj, pičku materinu, što ovo smrdi. Da zaključavam nazad sanduk. Smrdi. Šta piše? Kako želiš da umreš?
Ma zajebavaš me pravo. Kako želiš da umreš? Šta je ovo? Fino. Ovo ne želim da diram, ovo će ostati u odvić kasnije. Brate, znači... Kako želim... što tukme je ovo pičku maternu. Heraja sam da ostavim nazad ključ. Aha. Pokupio sam ovaj papirić, ovo stvarno već... Ovo nije više zajebancija, nije bogan. Ozbiljno. Znači, nešto se ovo gadno dešava i stvarno ne želim, znači da... Da. Slušajte Brudu iz 2020. Znači, kako želiš da umreš? Kako želiš da krepaš? Kako želim da umrem? Jebo ti se mater u pičku. Otkud me gledaš, mamu ti jebem? Sine, ja da sam stavio cenzuru na ove video, majke, to cijeli... Evo, koliko traje video? 7:34. Brate, to bi... Po video bilo pi. Familije. Moram smanjiti malo psovke, jel tako? Tako je. Da vidimo. Okej, stan. Imamo, znači, sve 3 stavke, stan. Imamo ovako. Imamo sve 3 stavke. Ovako. Prvo je pozvolila vratiti, pripazi šta pričaš. Gledam te. Izgorit malo papir. Aha. Ne znam znači... Pa izgorit malo zato što sam ga morao potpaljivati sa svake ugla paljačem lete, jebo. Tu išta, onda sljedeći ko ima da krv, nešto, nemam žive veze, nešto crveno po sebi. Ne spominji ime Jonathan Galindo. Čak je... Jer pogrešno on ovo ime svoje napisao, jebem te nepismena. I onda Ova mi je bila dobra. Koji smrdi užasno, druže, jebute. Kako smrdi užasno, ali sam stavio na svoj posteljin da smrdi dok budem spavao, jel, bravo. Bravo, mačko. Želiš da umreš? I njegov smiley face ovdje. Kako znaš da je njegov smiley face? Konju. Ne znam, majke. Ja iskreno ovo ne bi nastavio, ali... Ako uspijemo do... Narode, ja ovo neću nastaviti. Mogu umrti. Ali ako dovoljno ostavite lajkova, nastavit ću. Svaki youtuber ikad. Ako uspijemo doći 400-500 lajkova na ovaj video, nastavit ću ovo. 400-500 lajkova. Prvi video. Ja na ovome video, znači, ovo je jedini bio video koji sam bio 100% fucking siguran da će proći dobro. Jedini video na koji sam mislio da će proći fucking dobro je bio ovaj video. I prošao je. Priča iz ovog videa jeste takva da meni je bilo dosadno. Meni je pukao film, što je svaki youtuber pravio klipove Jonathan Galindo kako on njemu piše poruke na mobitel i to je to, znači brate, javlja mu se na Instagram iz pičke materne. I onda rekao, ode ja se napravim budala brate, ja ću napraviti kako on mene pravo uživo proganja, ali da ima opet neki fora da bude, jel, comedy related ili da bude onako satirično, da ne bude full ozbiljno, ko što na primjer ima oni naši, na primjer, youtubera na Balkanu koji prave full ozbiljno, kao proganjaju ih demoni. Dok ja to pravim čisto da se narod zabavi. Većina ih se zabavila uz ovaj video, meni bilo pravo dobro šega napraviti ovaj video i lagano je bilo napraviti video, a brate zabavi se, znači kupu dala. I ja sam onda izbacio, znači sjećam se Aldinu rekao brate, spremio sam rekao za sutra video, znači imam osjećaj da će izgrnuti, rekao ako ne bude imao 5000 pregleda, ja ću obrisati i TikTok, i Instagram, i YouTube, neću, rekao, ništa ću im se baviti, rekao, imam toliko dobar osjećaj. I sjećam se, brate, ja objavio ovaj video, nije prošlo možda jedno, pa bubam, možda je prošlo jedno 20 minuta, stiže me notifikacija od YouTube-a, kao je eksplodirao YouTube, nemam kako, YouTube channel, bla bla bla, dobio sam novih 700 subova. Ja gledam ovako i ne vjerujem, znači brate gledam i znači zaprepastio se, ne vjerujem. Eto narode, nadam se da ste uživali u ovome klipenziju, ako jeste obavezno ostavite lajkenzi i naravno subscribeujte se na kanal ako želite da vidite Jonathan Galindo in action. Naravno, samo mi dole napišite ako želite da nastavimo Jonathan Galindo ili neki novi nešto serijalenzi. Nadam se da će biti i skečeva ovih dana na YouTube-u. Trebalo, možda oni školski, onako, skečeva čisto za bancije, hašima, znate već kako to ide. Ili možda bude nekad bs danas. Tako da ljudi, kako god da okrenete, hvala vam puno na gledanju ovog klipa. Trovo, donecrta Boss Bruda i naravno zapratite me na Instagramu, boss.bruda, zato što do kraja ovog mjeseca će biti jedan seksi giveaway za vas. Tako da hvala puno svima na gledanju i do sljedećeg klipa, budite pozdravljeni. Ćao.